पिरक्पा मार्क्तुगी मतुंगिना ऑलमोस्ट मार्क्ती फेस्टिवल सी हौद्रिंगेगी ममांगदा 99% 90% दी अखोई लोइख्रे खनबा तौबतबु वीडियो द लेरिबा उरिबा प्ले दुगी मचतुगा लाइव ओइना सानरकपदा लेरकपा अनिगी खेनबदुगी रूम अमखक अखोई एंटी थिएटर ना मधु खोइना इंटरनल कनो ओइना खोइना तोंगानबा खोइना मधु मदि हाइदोक चररोय कॉन्फिडेंशियल ओइना थमजरगा तोंगानबा जुरी बोर्ड ऑफ जुरीज खरना अमुक खोइना मधुदा अमुक मॉनिटर तौजरगा कनागुंबा अखोय दम हाना लाउथुकसे वीडियो ददी तोंबा कौबा मन कुंबा थागलकपा मतमददी कास्ट एंड क्रेडिट थागलकपददी चावबा कौबा मन थागलकपा मसे अखोय ऑटोमेटिकली रिजेक्ट सचै मसे अनौब नते अखोयना दम हानासु फेस्टिवल से हौद्रिङैदा पार्टिसिपेटिंग ग्रुप सिंग सिगा अखोय सिदा मीटिंग अमा पांथोकसै मतमदुदसु अखोयना दम हाइजखि अदुना लाइबक थीबदी प्ले तरा खंगतपगी मनुंगदा प्ले अमा खोरिफाबा आर्टिस्ट एसोसिएशन नंबोलगी प्ले से मखोई विड्रॉ तौखी मरमदी मोगी आर्टिस्ट अमखक अनीनी नुपी मेन अखोगी कैरेक्टर लौरिबा अखोगी मेन मासे बेस्ट एक्टर की नॉमिनी सु संगबने हिरोम रोबिंद्रो लोइनना मोगी फीमेल कैरेक्टर अमा पूरीबा मोगी मेन पूरीबा नुपीमसादसु मागी तोंगानबा हेल्थ की प्रॉब्लम अमा खकना रोबिंद्रो की नमखोंग टेकपनी अदो मखोई से एप्लीकेशन अमा थारागा मोइसे विड्रॉ तौखिबनी मोइसे टाइमिंग से फंग मतमना यादबना मरम ओरगा अदुना अखोइना हौजिक अखोइगी नॉमिनीस तगी अखोइना अहुम खक अखोइना याम खंगचबसी कैटेगरी अमदा अहुम खंगतपे मनुंगदा अनी खक लेहौबनी अदो अखोइना ngasiगी प्ले अम खक यंगाना अखोइगी मागी अखोइना अखोइ nganaksi तोंगानबा मार्क अमा अखोइना चेक तौजै मोइ विड्रॉ तौख्रबा नि मतुंगदा अदुना तौबसिदा हाना अखोइगी 4 पोजीशन दा मरी सुबदा लेरंबा पोसे अखोइना थार हाइदी अमा चतख्रबनि चिंखलकपगी अदुगुंबा अमा लाकपगी अखोइना येंगजै अदो अखोइ ngasi हायेंगी कनोसिता अखोइना ngasiगी पोसेदा कराइबो यौरके लाइफ ओइना सानरबा मतुंगदा हायेंग नॉमिनी दि संगे हाइबा अदुमा लाकपगी कइनोमा लाकप याई प्लेसिंग असि उटकदबा प्लेसिगी कइनोमा येंगजरगा अदुगा हानदी मादी अहुम खंगतपददी मा क्वालिफाई ओइदे अदुगा मरी सुबदा लेरिबा पोसे फास्ट चतख्रबनिना फास्ट तसेंगना फास्ट ओइना लेरमिबा मी मा चतखिबा तारगदी लेमहौरिबा मी अहुमदुगी मनुंगदा अहुम खंगदबा सिदा मी अनी दंगाय होबा अमा विड्रॉ तौखिबगी अदुना फास्ट ओइबे जोबे नॉमिनी अहुमगी मनुंगदा अमा सख्रमने अमा सिंखतपगी अखोइना रूम अमा ngasi प्ले येंगबा मतुंगदा लौजबा याई मधुगी कनोसिमा हाइदी मागी लेरमिबा मी मसिंगदो अहुमगी खंगतपगी कनोदुदा अदुना असुमाइना सुम चथजरकपसनी फेस्टिवल से अखोइना मणिपुरदा आइगी वाखलोंदा अहानबो ओइगनिने खंजै मरमदी मसी अखोइना दिल्लीदा यामना चावना तौबा मयामना उतंग यावबा फंगनरदी कायना खन्नबा अदुगुंबा महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड मेटा हाइबसे मै असम्बिदा मसी यावबा यामना लुई खनबा यामना लुई आउट ऑफ 300 400 लाखपै मनदा खनगदसे ग्रुप 10 ख खनगदबनी मोइस सुपनगी 10 खतनी 10 सिसु बेस्ट तुदनी बेस्ट प्रोडक्शन सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन अमता लेते ओनली वन फर्स्ट बेस्ट प्रोडक्शन बेस्ट एक्टर ओनली वन सेकंड बेस्ट एक्टर ऑप्शन लेते मेल फीमेल एक्टर द अममम सपोर्टिंग द अममम असुमाइन तोरगा मोइगी पैटर्न चाइना पामजबदगी अखोइ लाइबक फदना अहुमलक सरुक याबा फंगजखरे मांगदा लेंसिन बिरिबा खोइ ताउबुदगी स्क्रिप्ट नाक्तनी माना इबीबा मथंगसिना खोइ 2011 2012 2013 कंजिक्यूटिवली अखोइ सही अहुम सि थंगना मेटा दा खोइ सरुक याबा फंगजखि ngasi फाउदा मोइना दम हाइबी खोइ हेट्रिक अमा खोइना सही अहुम थंगना यावरमबगी सुमाइना अतोप ग्रुप अमता ngasi बौ सही अहुम थंगना यावबा ngamdri तसेंगना हारकांदा अदो यामना वाबा पोटने मने लाइबक थीबदी 2013 की मतुंगदगी हाइजरिबा अखोइ इसामक्सु अदुम फंगद्री हाइताइ
मसिगी सेलेक्शन से हम तब ओय इंडिया की अफाव थिएटर एक्टिविस्ट मैम खंगना जुरी ओइबनी मोगी पोसे अदुना तसेंगना कांदा मदुगी पैटर्न सी उजरगा अखोइसु मणिपुर दा हौदोके बसे आई वाखंदा खंजरकांदा लेखिद्रबा आइगिदि अपोक्पा निंथौजम तोंबिगी मिंगदा सुम फेस्टिवल से कोइना हौदोक्सबनी अखोइना मोइना बेस्ट प्रोडक्शन सी मतमदुदि याम चाउने लुपा लाख अमा पी अदुगा खोगी लोसिनबगसी एवार्ड नाइट कसी ताज होटल मानसिंग रोड की ताज होटल 5 स्टार होटल दुदगा लॉन्च दुदगा तौरे त दुम दाम द तौबनी मदुमक्ति खोइना पैसा पाइजदबनी ना ngमद्रगसु लेत्रगसु अखोइना थिएटर बु प्रमोट तौनिंगबा योखचनिंगबा दुगी वाखलोंदा अखोइना सिगी अखोइना सिनजरिबा फेस्टिवल सिगी बेस्ट प्रोडक्शन से अखोइना लुपा लिसिंग यांखै थमजै अदुगा इंडिविजुअल अवार्ड एनी nominees individual award singshida koina thamjari basi case award oina 10,000 ne aduga meme all prize haidi award winners singshida koina memento amam su pijagani with certificate ka konana aduna koina yana ba sinjabada akoida siam gwaba phanje leitaba atasena koina government na kon kairakani habdu koina somda di puraga tawraga adum interest yauna pirakpadi natabani na koida waba gi kano madi leiba adu koina sinbasi sum pamjabagi koina sum khona jaba haitare tasena koina anti theater na sinjabasi anti theater si suk lising amaga samapal marpram nipan gi samna 1998 ki August nipan de linkat sakhibani मधुदगी नंगसी फाउद एंटी थिएटर ने फेस्टिवल सी तोंगान तोंगान बा फेस्टिवल कया मसिलगा लाक्सरी हेक 98 लिंकत पसी 1999 दा ऑल इंडिया मल्टीलैंग्वेज ड्रामा कंपटीशन नमा अखोय जेन मणिपुर डांस एकेडमी दा सिंजखी अदुगी मतुंग दगिदी अखोयना 2011 अदाय दगी फेस्टिवल से अखोयना नॉर्थ ईस्ट थिएटर फेस्टिवल सही मंगा लेप्तना सिंजखरे अदुगी मतुंग दा मु नेशनल लेवल दा अनिरक अमा सिंजखरे हौजिक नेशनल लेवल दा कोइना प्रोजेक्ट अमा खक्ति होनजरी मदु ngमगदि मार्च दा सिनबगी थौरांग जरी अदुगा इंटरनेशनल लेवल दा एशियन थिएटर फेस्टिवल इन कनेक्शन विथ मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2015 2016 हारिबा सही अनि सिजसु खोसमाइन सिंजखरे सिना हंदकी सिना मु अनौबा खोंगसत एंटी थिएटर की फेस्टिवल सिनबगी खोंगसत अनौबा खोंगसत अमनी हयेंसी अखोय ngasi लीला उल्लबा मतुंग करिगुंबा मखन के कनाना फर्स्ट ताबा सेकंड ताबा करिमता कनो खोय कनो थमजखिरोय हयेंसी दा सरप्राइज होइना पुंग मरी मखाय दगी हौजगदोरिबा असुंबा अवार्ड नाइट सिदसु लेंबिरकलिबा पुमनमकना हरा हराव लेंबिरक्तुना अवार्ड नाइट सिबसु सरुक याबिनबा नोलुक्सरी लोइनना मणिपुर थिएटर बु योखतपदा नत्र मणिपुर थिएटर बु चोंगजरीबा चेंज चोंगजरीबा खुदिमकपु पुंगनिंग थौगतपिबदा अदोंसु सरुक याबियु हाइबा वाफमसि पंजरगा वाइ खरदंग फोंदोकसनबगी तंजा मतंग साइड टेंशन जगे पुमनमकपु अमकना खुरुमजरी थागसरी निंथौजा दीपक फेस्टिवल director nasigi function nasigi keynote development address ambiramak matangdi ikai kumnatariba Eastern Zonal Cultural Center gi Board of Governors ki members su oibiriba adaga loinana playwright amasu critic amasu oibiriba ikai kumnatariba yamba Sri Buddha Singh Tham nasigi guest of honor na wafam khara thambinaba kausinjari अहमद लेंसिनबी पुमनमुपु इकाई खुमनजबग लोइना खुरमजरी लोइना असिगे एंटी थिएटर मणिपुर सिनबीबा नोंगा खरबा थिएटर की गुरुदेव निंथौजम तोंबी Memorial Theatre Festival 2025
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯅꯣꯡꯒꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯗꯥꯟꯖꯂꯤ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ Honorable former Minister Mingwena Panjare Sri L. Jayanta Kumar Singhabu Kaikumda Wochiri Loinana Sikumba Theatre Company Sigi Advisors Oibiriba Lepakna Sakhangaraba Social Activist Filmmaker Theatre Practitioner Ayimarov Ningthokja Lancha Kaikumda Wochiri Magnaring Sinbiriba Tungan Theatre Group Sing Yang Birkliba Marupang Singh Playwright Director Alaman Jaguru Singh Artist Singh Theatre Lover Different Walks of Life Tagi Yang Birkliba Prenam Sung Electronic Media Marup Singh Kaikumda Wochiri Asisi Sigumba Manipura Mukta Taudriba Ahanba first time Pangtokliba Theatre Festival Singi Manungda Asumba Makalgi Theatre Festival Se Manipura Mukta Taudri Handa Pangtokliba Asina Ahanbane Masida Aina Sawyaba Pangjabase ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ Theatre form ama sagatnaba angakpo phangna punsisi kathokpaga loinana hodabiramba adugumba Gurudev ni samna aikona folk drama haina khangnari base hariba halaman singa sina sembiramba drama mane any world theatre gi yengdagi concept magi definition folk drama Pangbiroi, Maduna Tongan Bamani, Pangtargasu. Equagi Alaman Singna, Sembiram Badumba folk drama, Haina Kangnaba, Yam indigenously designed over Equagi theatre, though a similar Lagadabani, Haidana, Tonapana Song Toktana, Lamjan Boyna direction, Topi keeper, quite a good leader about Manipuri theatre, Loop singing Manunda. 1931 da ding khiba Manipur Dramatic Union ge atugumba Gurudev ni samna festival wasiso magi majai bungo company sigi professional theatre director amoina professional theatre company lingani haiduna yamna naw ina songthokliba khoi Deepak na tawriba asi So, Yamna Pabungi, Konguliba Mane and Heininge. Contemporary theatre gi world sitter Maxi Yamna Anuba Tabakto Wapamba Yamna visionary director Amane Yamna Masutana Tabaksito Wapamba Manipuri theatre si come down to Kumang Chopshalan Gadege Karamna of our theatre professionals in Potokadege. Theatre professional, I'm a winner, Carmine Togadege, could get theatre see.
khara mayol chumna kamdongna ekhoi mayam ka thengnaba ngamgadagi haibisida ai dang nungthil setum khanda leijaba magi punsi theater da pura ka thoksaraba adugumba numba igina ning thauja dipakni miyamna suhena khangbirabani aina angi basinasu ai loina singthaba da oithokte ngasi ekhoi mangda leiba playhouse complex an sengala iba sagala iba atopo mi moitardi sida sangado busamyam singsa puri khongau hong moduno car an ba no no tunga mayam ngai leibe theater se manase ekhoi mioi begi service amani hena ai kathoga tawruk pa thaba amane mi amana kathok paga loina na tawruk pa thabaka atina tawruk paga di khara khenagane ana nonga khaba ali bungo sisu theater da kathok piraga Parsi theater gi Bengali singna tambiba Western Post Proscenium theater gi nomuna da tawramba theater du reject tawraga ekhoi gi oiba indigenous koi roots da changjalaga ekhoi gi theater tawgudabani haitena tawramba Gurudev gi masai bungani wakhalani siaina sangdamna jabane hojikna contemporary world theater sida dipaki contribution se si aina kharpan jabane theater haibisi karino theater si kari ki tawdoino theater ki function sine karino magi purpose sine karino ada theater si atai art form singa manabra manadabra haibisi koi munna kantaningai amoi all art is political art kudingmaksidi loina political way aduna haine art sets the tree all the monkey fall out art is na yongum phattaba ten kang sing adu niktara kanda bagi thabak to bangamba magi atai art form sing asina mana pamba mana tawzariba art atugi penba magi degree of aesthetics sadda changsillaga jagoi oigera layak oigera literary artist oigera direct interact obuting amdaba aduga theater haibasidi kudak ta interact obungamba aduga maunda omu yawrsna kamain togebo aikhogi socio political religious factors singishna system china hek lalakpada protest sector to maduge mayokda protest sector to se theater ge maram chatne even line lalabasu lai gi mayokda protest to gane have se theater gi maram chatne sahi listing ani samanga listing dagi mamang da Sophocles the Euripides the Kalidas the Henrik Ibsen the Chekhov the say listing dagi ngasi phawil ire iba please sing asinane sigma system gi mayokta injustice gi mayokta social injustice gi mayokta protest to balila mat leite heba aduna lila hebse theater hebse aikhoi khunai asibu pachana taru tanana thamnaba punsisi yamna baksengna tagat tekna pap yaudna aranba yaudna punsisi bu celebrate tawna adugumba art form amaneba kwaitagi mapangani kanba father of all art form haibai theater haibase aduna asigumba kunaya mabu sudok samthok kadoriba system ge mayok to laurak kadoriba protest me amam tor kadoriba art ase masi yamna sengraba masimuk sengba am leitre heba art aiba simuk sengba leitre art asina sana gadoriba magi sanarol asina kumthadna aikhoi myam uminna gadoriba mafam ase masimuk sengba sacred space
masimuk sengbe space ma leitre masibu sanariba madugi sitting arrangement different western or eastern sitting arrangement tawdana ekhina performance ma tawnaba semi ba playhouse se masimuk sengba amuk leitre ba just like a shrine ekhoi laibung gumbane lai haraupum lai singumbane shrine gumbane temple gumbane aduna masida thabak tawjariba artist haibase masisu asakematik sengraba mawanda yam spiritual energy amagaloinana isa sina kunai zigi phatba mayam ase sengdok kadoriba sigumba art form amaneba sigumba art form asina chawkhatpa mafam se makhoina maning tamna makhoi ki lehaw leiba lamdam ama leiba lamsing ase loina chawkhatle German oigera France oigera Norway oigera then Denmark oigera Russia oigera USA oigera art na likha tarakpa art na phatba tawrok pai base masi yamna yamna thong hukta bane masi tohidaba mane masi khoina tawjariba art sida langjaban e laibak thibedi ekhoi lamdam mase nongmage ekhoi sim lekha tara e ekhoi gi art form sing asi nongmage sijala e nongmage mangi mit mangdagi complete cultural disorder my question my owner e art na lekha tara badai khoi identity later roy ai khoi unity later roy ai khoi leibang nong siwa mangrani ai khoi lam later roy ai khoi se mut khrane ba masibu kanna bo hona vai bese mase khoi khuding maki ithone art di Shingi Sauda, Nonglenung Sita, Yar Habada, Mang Takiba, Posekama Madugi, Title Madugi, Equigi, Project Report of Musem, the nice scheme, Mamagi Makada, Aduto, the Nanganu, Kuno, Aduk Siri, or Adu Sigre, Adum the Hot Payava, Potnate, art form of Manasijila Pahabi City, Pilakumaga, Nairaga. Ningtis in a rational application amagaloin and at Taugadabane. Taugaduribo workers sing a dog. Madu, and a Sahajikibado. I am sing but I have Marse. I quick Taugaduriba government gay agencies sing a city. Loirene Pungloy Loirene Masida Carino Haigetuisha Habung Kangdreba. Matamama day quick state Kala Academy kana Katorumba Tabak Singado Anga Punini Manipuri Theatre and a world class Lepungum dana Ekogi Piran Tietpungam Milsi Ozani Lakanto in 1972 the State Kala Academy Shilling Katpamatamda Mana Hotnakipa Mana Tadakiba Kok Manipur theatre, she come out of the new theatre movement, Apova, movement of my Shangat the gay Habisita, Kolkata, the Badal Saka, Zikovna, Magi Satapti, 1967, the Linkakiba, Satapti, Haba Theatre, Gupsi Cove, the Nesita, Magi Play, Mangagi Festival, get all of my Jijang Haleba, my Lilazika, my Togi and one. But in 1973, Hexa, he all was it Mama Samak say, Badal Dama Samak Kaure, Harriga Sida. Magi Tar Theatre se workshop the whole leva. Uriboki was a Kaidem Nabokumarki Sangway the Taweba. Adutoro Kalimai Mandopter Spartacus put leva. Madudani Manipurda experimental theatre ki heck Lamyanba Sing Thor Kripse was a Kanailan assistant director and worked to him. Manipurgi Adugumba serious theatre workers sing low in high workshops sig Yaudim. Madudai neva experimental theatre Hajna. Actor ki body is highly physicalized form of U Saba, Mi Tong Saba, Upal, Wapal, Sas, and Oinamakse,
मागी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ऐसे सीजनरगा लीला तौबगी मसक्सी अदुदै उरएबा अदुदगी अमुक्सु अफाबा डायरेक्टर सिंह ओजानी लकांत सिना खंगलगा मणिपुर की लेरिबा थिएटर ग्रुप सिंह से यामना एक्टिव ओहेंदब यादे याम वाइब्रेंट अखोय थिएटर ऑर्गेनाइजेशन अमम ओहेंदब यादे अखोय ट्रेनिंग पीगदबनी हाइदना डायरेक्टर मंगा खनगत लेब डायरेक्टर मंगा से कना कना ओजा कनाइलान तमरतन थियाम ओजा कामिनी ओजा वारिपनबा टेंट ओजा मंगानी अदुना हाइरिबो ओजा सिंह से खंगले हेरगा थिएटर ग्रुप सिंह सिदा चलगा वर्कशॉप तो हलेबा अदुदैने मणिपुर एमेचर थिएटर ग्रुप सिंह से आइने लेतना हैंगलकपा अदिक एखोई थिएटर से करी की तौदोइनो एखोई द मायोंगनगरिबा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल क्राइसिस सम थेंगनगरिबा दुदा एखोई की आइडेंटिटी की वाहंग तौरकपा एखोई की थिएटर से करी की तौदोइनो माय फंक्शन सिन करीनो एखोई न थिएटर न एखोई की इसागे ऑन रियलिटी से क्रिटिक तौदरबोदी एखोई थिएटर तौबगी कानब लेते काय सिदोम द तौरगा हाईली पॉलिटिकल थिएटर से संगसल लख्रीबने तामरतन थियाम जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दगी 1974 दा पास तौरगा थोरअगा कोरस रिपर्टरी लिंखत्रिंगेदा रूपराग हाइरिबा एखोई की न्यू थिएटर की न्यू म्यूजिक की नब सेंटर ओइबा असिना माबो कौरगा अंधाजुक है धर्मवीर भारती की पॉलिटिकल एलिगोरी ड्रामा से मान डिजाइन तो लगा एनएसडी थोरपद अंगप अयोबा एक्सपेरिमेंटल थिएटर परफॉर्मेंस उठीब मधुसु अखोगी मणिपुरी थिएटर की टर्निंग पॉइंट अमा ओइख्रिनेब असुमना ओजा मनिहार की मतमदा स्टेट कला एकेडमी की फेस्टिवल यावगदब थिएटर ग्रुप सिंह सिगी लीला तंबम सिदा मान सरप्राइज हेता चटना मा लाकनी का हाइदना मदुदा मतमदुदा इखुइनगा ओजा मनिहार लाकनी कायना तखलम लेकाई की सोसाइटी अखोई की चैंपियन थिएटर अखोई सोसाइटी दगी अखोई ग्रुप अमा कायरागा 1977 सेमे अदुदा अखुइनगा सेक्रेटरी लाकनी कान अखुइना यावगिबा थवाई खुयाव मतमदुगी अहलमन सिना कथोपगा लोइनना मैना तौगिबा अनयूजुअल सिंसियरिटी विथ डेडिकेशन अदु कराई सखरगे बंग सिटी क्वेश्चन से नान होदोपो नुमिता एंटी थिएटर की चेयरमैन ओइबा आइकी मरुक जयबिद्याना हाइकिबदुनेबा मणिपुर स्टेट कला एकेडमी अवार्ड की मतंग पनगी बिबदुनेबा याम सेंगा वाफमनेबा ngasi अखोई स्टेट कला एकेडमी से तीन सारे मोंग संगे असुंब तौबा लाइनिंग मगुमना असेंब थबक तौगतबा अखोई आर्टिस्ट नतबना आर्टिस्ट सारकपा तात पार हाइपर हिपोक्रेसी की अयौब तात की मसकी आर्टिस्ट नतबना आर्टिस्ट मरकता यावसलगा तौरकप थबक सिंग सिननेबा ngasi मणिपुर आर्ट असे पूरा लेखा तारक लिबसे अखोई फ्यूचर से खराई लेरिगे अखोई थिएटर की फ्यूचर से पो ओदा रतन थियाम चखरे ओजा कनाइलान चखरे सनखाई बटोम चखरे हौसी कनानो इंटरनेशनल एरेनादा लांथिंगनब ngमगदुब डायरेक्टर कनानो ngasi अखोइने थिदोइसिबो अखोई करमाइ सेमदोइनो हाइबसु खनदे खनजी हाइरबसु तादे ngasi एंटी थिएटर न तौरिबा थबक से मसे मरनाई ओइना मसिंगाना फुदोगा तौरिबनेबा सिगुम्बा विजुअल डायरेक्टर अमा लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट अमा याउन तौरिबा मिसक खरा से असिदी याम लिकना थोपा पोट अमनेबा मसिदसु गवर्नमेंट नसिना मतेंग पांगसिन बिबगी वाफम लेते ngasi अखोई दाइजलिंग सिनबिरिबा ऑनरेबल अखोई फॉर्मर मिनिस्टर से अखोई याम चानजब अदुम मिनिस्टर ने माकी मतमदा अखोई आर्ट की सीनरियो से खरमरिक महौ थोमे यामना निंगतमना वारी सानबो फंगे
matamduda minister oiringeda mama samaksu ekoi culture ekoi theater performing art tamna interest lejaba adugumba ekoi honorable former minister ne aduna sigumma miyoi sing asina khangahudana mangkhiba adubu among halakku matamdari masage political commitment amagaloina leiba misaknina ekoi soina satawi makhoi gumbasina lakku matamda ekoi gi art ki sinna se phagalakani mai mau tholkani aduna ayam sang sungang ramale festival city yam phawa festival ni masige kinds of festival city ahan mani manipur da meta theater festival gi adugumba masak aduni ekoi gita picture basu status sigi scale da tojari base meta theater festival di megidi achauba multinational company Mahindra and Mahindra haibeduna ngasage teamwork arts sinnaraga moina toning ba tawbung mani pesa maya maduna ngasegi now dipakna tawriba sidi masingana tawbuni tawge haiduna tawribani sapmanana state sigi afaba theater group sing ase thiribani mana nakoi professional line da sango adugi damak asigumba yamna competitive oiba sigum festival ma silmgani madugi best production da 50,000 case pigani well designed memento pigani certificate pigani individual every sings that 10,000 case short pigani haibna singba tawri meta da piriba se best production da 1 lakh khaktaneba madugi tangkhai ma dipakna tawbunga meba state asida aduna meta theater haibisi india gi di loire india da di khwaji finest theater festival neba aduna kana gumana haine india da pokpa theater ge artist samana meta theater amutang yawbo phangdragadi ma theater gi nungaiba khangdribani haine launayeba maramdi theater artist sing ase kayamuk yamna makhoina ikai khumna bage habese meta theater festival yawrubu sing soidana khangane haba madudubu nomination tarasigi manungda sangraba aeroplane da nungaiba phambam pidana chathalani 4 star digi 5 star hotel da lehelani AC room da creative work ta holani dinner night numit kudingi thengnahalani aduga award dinner lights na amu top maneba 5 star hotel Taj Mahal hotel yes hotel Taj Mahal hotel sumnagi 5 star hotel ne natiko 5 star hotel this world class da ekoi rank se manga tarai manung da leibo hotel ne masai award night tawgani adudai the nomination changba myam sing adigi artist myam sing unaraga makhoida award pi gani yenthok kani isai nongmai artist sama the piba makhoina ikai khumna base masi angakpagi masakne laibak phabadagi the NG theater gi yamna sensitive director ekhoigi inau ekhoigi dipok ningthaujana aigi text ani om si direction tawidana ekhoi omluk sangbangam khreba adusu consecutive thangna na meta gi history da masiya gi power thugai bungamdri theater loop amana omluk thangna na sangbase adugi next olak pada muksu aina solo performance amag sekmai gi oja bani kantagi pan manipuri theater na sanabadi amusu meta amuksu sangaga aduna ai live phobadagi marirak meta festival dai participate to phangje sigumba festival ama lamba tawduna siga manana dipak nang handak sila ibase state sida theater sikamai promote to gadage theater sikamai na professional mo changjan gadage theater is kam serious oige theater se pangtaw to yadabra artist amada karma mangonda magul leigadage kayam honagadage haiba sigi madugi pramanama madugi ihulama pinabagidama tauba adugumba festival amane
Sigi festival si kasidi loisele hayeng di award night ni. Ana festival si matung tungkoi na su matung tabat su sin bangamba oisnu ana mai pak laba khuding mangpusu aina nungai ba phongdok seri wish tok seri ahal aran hui yaur basu yam na ngak piyo. Thank you so much. Tagasari yamba Buddha Singh Tham ngasigi guest of honor gi parol thambiramba amadi loinana mamal yamlaba theater ga mari lena ba phom kya thambiramba gi damak mathang asidi ikai kumnazariba ngasigi function asigi chief guest ki pham langda lengsin biriba ikai kumnazariba langpok lapam Jayendra Kumar Singh, former minister art and culture Manipur bu asigi chief guest ki warol thambina ba kausinjari. An memuktada lamsu konbiriba saudaba shorbu kormjari matangda laigidraba festival sibu pangthokpada memorial oina lairiba Abang nengtok jam tompi, mata tai noruk cari, ikai fana buat cari, lain nangasigi, segumba nengtok jam tompi Memorial Theatre Festival 2025, Ministry of Culture, si makada bang thoi ba segumba coba makalgi, nungai ba Wakil khanengai oiba sing makalgi festival da das lengin beriba hokito wangang beramba oja Buddha Singh Tham playwright ni critic ni diloina mayamna masak naiba EJCC na haiba Eastern Zone gi Minister of Culture makhada leiba adu makalgi chauba authority to gi member of Yuriba or the Buddha Singh Tham. Loinana anti theatre Masamak Sigi, Ojimaki, Elbajo of Yuriba, I collect Ningtugzam Lanta, President Kakundawachari, Loinana Nasigi, closing function Sibu. Participate on the building Viriva Masung Silura, Matong da Pangtuka, Makalgi Drama, Mayam Sigi, and Wallapiri Makalgi, like Chinan Housing, Masang Naiba, Reno Noiba, Makalgi Artising, a Chichel Kutimak, Dramabu, Masung Culture, Bunukshi Pokutimak. I put no makpu, subchin I kormjari and I hijag. When Buddha Singh Tham na Sandona, yam nong I among the Habira Matunda. I queen of Wangang by Besim Yamna, Sain Pagito Javane. I know, Saimatung the Ingang, the Yukaring on the no. Madam D. I some of the artists sunate. Culture masa khangwa mishu yam kain khang mishu nate chumragi e common man cham mi moina aina kaya ina feel to ge na haiba adu kakiwa tane chum tho de shon chammi betagi ai mamang ministry da art and culture gi ministry ojaba matata ki interaction me matma artist nga toba macha ina ujaba ina feel toba adu mayam du kakte ne ngon yaubadi Suk Makali Suk Chagum Kalgi Festival da Chief Guest in a copy of Web Sagiti, Labagam Papa, Masum Maduki the Makta,
신비 랑기로 그때 먹다 일라만 돈 자리에 되나 이마도마 이 하나 혹저게 얌시나 하르게디 오잔 사이비 그래 culture is the definition of culture itself karino na haiba hojawa haiba loiba khaman naida ba haiba tai definition se mold to sim sagat pa du khakkewa tane example pi khakkewa tane sina loire na haiba yam exhaustive hoiba makhalgi definition culture laite I feel to I may be wrong I learn be but cham but sadaron mi moina in feel to jaban but I khangba in feel to jaba kadile afaba artist ho gya harake de afaba director ho gya harake de afaba script writer ho gya habita ke de one is to be a very good philosopher afaba amoi bam to leiriba nature ki silence khangba amasu taba ngamba the messages matu khangba ngamba makal mi ma changi yam philosophical mi aduna social environment leiri me am social belief social faith leiri me am se masibu pulap tasil laga aigi thamoida I hakchang da mate power matung da mate mong ta ne express to bangamba atoba me na khang na ba mong da mong ta na akoina phongdo bangamba makhalgi nipa tu ne fa ba artist saris and kanjabani ai lalambi ai but chancham me moina ai kanjaba hai betai the same thing happens kui drama cinema lila ati art form mayam se si culture si mong dalai mo kal yurin na tene na si ga mari len da am te ha to ba betai masai ai chinau na hoi ba myam se yori akham myam lo nu ma ki apun ba social concern noi drama yeng bu yam lam ba gi drama ki babok walam da ba gi drama ki babok watsil lak pa dong to ba kai gi no ha betai ga de akhoi the philosophical level wala pa have tai ko mi khidi mon da khangba da kale and ka do mi bo in hepolo pukanda ko da I should understand my own limitation ai isa se ai isa gi aina perfect na te aina khoi wa mo te na te ai ngon da gi hena khangma mi le tamga da po che wale khanga da bo che de wale ne khangma ma khal mi ma amasung madu khangna na honna bam change the hari missing si ki machine si watchil lak pa betai afaba philosopher mo ge habita ge philosopher in college o ja o iba philosophy lo we have moi khakta na philosopher na habi ate mo di like takpi ba ki wat ne but philosophy such matuk horror form ja karawa no habita ge de logic cause and effect madugi matangda they sometimes physics ki wang madle leiba makali metaphysics madle nungai fawanga ma spiritual world nungai fawanga ma madle leiba nature ge aron ba tabangam da ba makhan gi londo mana taye na feel tawra ba asu tabanga ma madugum makali mission se matune yam na kantor ja do masi masang hantar pa habetai Hojik every kuna angang even ai shamu lecture ai shamu yam kaina halo benate and ai issue pikra sing do ba fingang yori angang do hojik kap them ge ha ge de khwai di live device mobile am pi ba angang kap to e mudi shana ba adisigi western culture me am jing basina laksh lakpa si de da sin influence tok lakpa si de da the whole original system must be mangsil to Western philosophy, Indian philosophy, indigenous philosophy, like me am saying that koi the opposite. Am spiritual way makalgi philosophy to neduga Western culture, the Western philosophy the opposite. Yam materialistic way makal pone. The high is the yam material world sim jakalapa.
मधु मरम हाने ले मखोगी द ओरिजिनल कैरेक्टर मधु मांगजिल लपतों तौबा हाइबताई अदुना मरम मदना कोई नुपामचा सिंसु नुपी मचा सिंसु मनेबोक ओइबा सिंसु मकुबोक ओइबा सिंसु मपा ओइबा सिंसु सिदे लोइनो थुमत खिबा मधु मरम मदना philosophical mind से खरा कितंग डिग्रेड तौरबा खरा हंदरबा अदो मधुनसु मरम ओइबिया इंखले अकोई समाज की लैरि मखल के नसे मधुगी लैरि ब हंदरे मखल पोतो हंदगी तनब एटलीस्ट यामद्रबट स्टेगनेंट ओने थमनब स्टेबिलिटी हम मेंटेन तौनब यार कि मधुदे नो वंखनब खोनब हाइबसे कल्चर तौरिब कांगु सिंगी अफब मखल आर्टिस्ट सिंगी अफब मखल ड्रामा आर्टिस्ट लीला आर्टिस्ट सिनेमा आर्टिस्ट सिंगी अचुब थौदांग ओइ मछि खंगना कोई आर्टिस्ट नसु थबक तौपताई एवरी ड्रामा एवरी लीला एवरी सिनेमा मैसेज अमम लई यावे मैसेज पीबा ngam मखल की अतु मखल की कनो तो पोत अफब मखल पोनाते मैसेज दु योनन बो होन बगान अफब मखल डायरेक्टर अतु अफब मखल की स्क्रिप्ट राइटर अफब मखल आर्टिस्ट संगी प्रजा रे योन होन बदा याम सिंग हागे दे ड्रामा नत्र लीला सी याम ने येंग पामे तो आई येंग दे करी के नो हापदार दे आई जे राशि जो कहना राशि को रे आई एक तो होगा पिए तो नौ पे तो कब पाए थे अदना सुन बसिंग से खंगना मतलब तो यौश लगा ऊबंगम ब ताबंगम ब मतलब मैसेज तो फिल तो बंगम ब मकली थमोई में आम चंगे कोई ले यो मकली द प्रेजेंट डे सिनेरियो में हम लोग उबिरंगने यम अम खक्ते की वारी नते यम थोंग कुतिंग की वारी ने ममांगे तो कोई नंगांग वरिंगे दा लेक मकली लाइफस्टाइल तो होजिक आई इश्यूज ना हिंगे मकली लाइफस्टाइल का साथी न खेलना रहे आई ममांगे तो आई डोंगना मच्चा सिंह दा मसु कोई दा कंट्रोल तो बुंगा मी लाउर मी आई डो की हर मी डो बेबार तो मी लाइन ममान हाबे सिंह दो कमा तो गदा अफबे सिंह दो आई लोक्स मंगा मी होजिक की लेरी बंगा सिंह दी मतु तौद्रे हम सिंह तौनंद्रे मत तौब ngam हाबी ममान से मपान से मदौन से पौताक पीबे से अंगांग सिंह पीद्रे मन कदबनो कोई लेरी लाइफस्टाइल से नाउ इट इज टोटल चेंज कल्चर में कल्चर हम चक बितंग तो बाय बितंग अदु येंगे दे अफबा मदगी हेन वांगना फगलपति पामे पॉजिटिव साइड बट नेगेटिव साइड हेंगलपति कोई पामदे अदन सिगी जखन कंट्रोल तो न बथिंग न कोई होना बताम ड्रामा आर्टिस्ट खतरंग मोय स्क्रिप्ट राइटर खतरंग मोय डायरेक्टर खतरंग मोय अखोई मयाम न मदु अखोई न अखोई याव बताय मदु येंग बताय कोई खंग बताय कोई फील तो बताय अमसंग मत नुंगाइबा नोकबा साउनंगबा कपनंगबा every human feeling मत को एक्सप्रेस तो बंगा मकली मैसेज करी मगदा मत कोई फाव ngam बताय अदु दाइस्टा फमगा वांगांगे मिति पंगांग ngangi तारे मिजु पंगदा ताय अदुगा लोरे मतुंग द करी ngang की बनो करी ता की बनो लोई कावे of course सावे अदे it is human nature मी भी होना साने वांगांग मुझे तो बा मैं मांगले पर वांगांग मुझे तो बा आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर ने आते थे बातों तो याम चले हाउस तो बहुत का हो तो वही चलते बने मांग दे याम चले वो को एवरी नोक एंड कॉर्नर चले खुनुंग इसे की नंगाई वे मत फिल्टर में हो संगीतों चपके नौरी वे न संगीतों चपदा खुद तान था रग नंगाई फावा ये रे संगीतन में दे फमी वो जागुरु में हमने कमा दोगे द एस नहाओ मखल यंग मिनिस्टर तो मान लापगा न मा आर्ट्स एंड कल्चर पाए बनी ना नहीं मुझे एक खांगे मुझे मुझे यंग जगह इन हेल्प जाके दे आर्ट्स एंड कल्चर पाए बा मिनिस्टर और बा नहाओ बा जेंट से मशीन छेली बा फैजोम से लाले चुम्मी ओजना में ये तना में ना मैं चिंगते कुंजाव कावी काव दे कनाना न खोरम दे लोई ना यंगे मधुरी तंबा हो बता बा है बताए अदम से यामने लू मखल आर्ट नहीं याम लाइव मखल आर्ट नहीं खंगनंग में मितरी याम लाइन खंगे तो लुनिंग में मितरी याम लुई मसे तौरी मखल की एवरी एपिसोड तौरी मखल पोट कुदुम की मतलब याम मीनिंगफुल मखल कैरेक्टर मम दई नोमा आइना आर्ट एंड कल्चर ओइ रही से आई इचना यावरी याम नोनिंग मै हाइजगे कमाय तो ओइ रही नो जिनना नहीं फैमिली से नहीं फैमिली से आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा याव से बुंग खोंग बाबू याव दे
Kongjam Prabhu sakpa hai basi yaudde. Hi sakpa hai basi yaudde, drama to hai basi yaudde. Kamai to na arts culture minister no na hai bida. Matam dugi ai minister oi bagi sarkar sebam da gi paplo yantom da yut da. Matam dai union minister Prabhat Patel na ngamun na yang hai ba. Generally he was so sober. Yam sober we na ba. Sigi arts and culture si di Manipur jam pawani na. Nang yad nang oi bion. Kanam pam de. Bhot kari ba mi khudimak minister ningi minister ro khudimak chief minister ningi adu moi gi mare bak tamam ba na hai belai mato kwen tan ru pe ate. Adreine adin ma haram na yor again arts and culture si aina pai ba mi khudimak pam de arts and culture je pam de kadavai no arts and culture ki na hai ki budget Manipur government ki assembly to budget yam kangbi rong ni budget pa sa yaw de arts and culture ki yaudi yaw maming gi yaw just for name sake. Aduta kama to ge daina ai pame habiragi ain tawruma adu madudagi sim tam potugi mahau habitai yam sing hagade mayam yam phagi jogai tong no wangang phagi haiba mina haiba adu main to na arts and culture ji pura ganja thapi nisane one sangiwa hainer haba na handopu lunianga aduna sim changi bedagi khonung hi sakpagi matogi nungai bai ta bai re khongjom prabagi nungai bai ta bai re pena khongbagi ta bai re doino ta bai khaji ngam aw matam haibatai but ngam awani na samga sagat pa haiba do ai thoi bai ta in samga sar ken toru gandri there is no money at all budget pa sai yaw de president adu but the budget kitang pa hangan biu atana hairu bada angonda even mi maming di panmati nung aitre matmanda da I collect cabinet meeting the yawin dari wa amana ngonde senani atu ma ngala jendana ki jogu sei wari ji ading atangai goda hai aina hai bada phagi man bajana ma adu aina pariba arts and culture ju man jogu sei gi ne hai bagi am handan na kalagadi jogu sei to kamu mane yam handan na kalagadi. I know then how the hell you become a minister? None of minister is a come over, you know. None of sound like you, she soil, can was over Sigi, art and culture, Sigi Swover, none hung of one of the Pagi, Jogai, don't look targadi. The Kamatanang minister, and I lonely. I should lally, land have nothing day. Angon en chauba chief minister da aino file langi no talk to horo. So that was my attitude. Ai langi do usita baginate chair do bunate mi do nu shita baginate usita baginate awon yam humiliating way bai tai artisan damasum culture the piri mo gi wakal onche la le haveni da adu mo yam ni picture yaw ba habitai adu maram da kuma to ga groom to win of a sarkar site is what they Adu Masi ki Warisidi Sarkar Warini Luiba Kamanai Roiko Adu Masidi Masiam Sang Nangang Masu Masu Bibarsu Mayam among the name Bibar talked to Samayam Yaweko, no idea to Masi she Matangi she listened to Gaduga a quiggy arts and culture is the Nunga even Makal Podamane. Ado it's my appeal Nunga Selobio, Nunga Kambio, Mati message Purium the Hanbigo, message or Buffing Tonamako Hona say. Ning Toksam Tombi, Pavung de Lepampe. Acho means in the field over there, Acho means every great man he has his own dreams and visions. Masagi dream masai vision live kangbushing name. Man nungai je kai no life successful way je kai no have jagidi. During his lifetime, magi dream that vision jim realized on honaba. Atunga mubam noare. Even if he fails, magi macha manai. Singna kamaito mabnu shiba mabu kangbushing my vision jim realized on honaba. Mother successful oiba and habize. I see am nungai makal pot namane. Atunga simak
Simbi langbiru kangbushing anti theater sida leiriba makalgi family ki kangbushing namasung pong masakam kangbushing na mayam sang na sinna tawbiru makalgi ningtauchun tombe memorial theater festival 2025 yan successful oibam makal potsain buki oigene obam suthoi koina oisu ohenji ada handangna koina lowda aroibani hadan lokomsi it is just the beginning how would I na koi feel dokse magi same tempo same vision sigi se maji makhata na koi carry on toba re samaj da famakil param tamiba naun hawleba kangbo singda si message mi amje maram boda mada anu makil pot nama koi gi pinam hona ba habetai madu tangno hona se nai matumai me amde hangat chage da haining badi haining badi yame haining badi kongai ne adu mafam matam time place situation matu cha de bagi koin haining da ba tamning da ba haibetai adu haiba hairo ti haraga haiba orom ni na am kaktang de aina nungai ta am kaktang aina feel da ba haibetai arsenal culture parama minister moina arsenal culture gi damukta ne hatna haiba gi cultural university hai bam lerame ado nam tabi rangmani arts and culture university male kada wadi leke sin kada wadi leke me am khangbe pranse university male ke mati bc male am thai my office kada wadi no thang ta gi shai gi lila gi drama gi tongan tongan bi unit singi tambam le bam thai kada wadi leke me mai bi ho leite madu lei na bani en haibigi kan honor me khoina lamum khale lamdo da koi sar se bilem na re kana gore me forest and environment gore me madu gi tamuk tane haibigi clearance long na ba haibigi magi regional office koi silong da amsung delhi chi ina tan me amam tawre tawr matang boin hare adu ta ge de forest ki compensation pi hare paisa do Nampo the Kana Hek Lahi Long Naki Nangder Matan the planning which National Carpibire, Matri Amat Lamam de Lady, Atojik Amak Jagoi Saba Bambam, Jagoi Tamir Makali, Agi Charging Sweet Chelsea Joram VA, Drama Pambakangushi Yormani, Culture University Tamba University man, have Oivia Makalpola and Hagadi. Kwa the university am go bagi lebam to mukil pot akoi lei tri ko pore pasha union minister are Mr. Singh article say it is a poor department yam lai of mukil ministry ni atan we don't have too much money atan nan kan haramina amasung mani bi culture je asungmatik yam advance ba mayam thagana mukil ponina just to start with you take this much amount of money han bigo ina Piasical some around 300 crore period. How never begin 300 crores it's a very, very big amount. How do we amount say Minisamala Division or Roy Kandana together? Minister my work to the Bishop for Uvagin and Hivagi Minister out of it. The minister negative Shadayam Pangoito Vivitai. Minister in Chau Kambusina. And the Shum Makal puts in the say, Ikai Pidiskanatan have to again minister to the table. The very individual minister to the table. Mashidala River, arts and culture, the Nungshi River Gango, artists and Gango, Madugi Tamway the Tan, the Language talk by Habitat. And the senior Quiniam no item, Shum Makal Potsi Yam lady, and the Aquamium intellectual Altin, what can Ming Altin is a policing say. The Yargada in She Hoduk Yargadi Aquena, Sea Lay, Hiltry and Zane. No, the quish how they hog with the Hogre, Muban Altani, a chumba, Tishina Cham, one cham to me, but putting a shiv over the lotus late, cham, one cham to me, put a lotus late. Lord, evidently, in the Hadisaka, it is highly probable, highly improbable.
अदुदो इन चलेबो चामना चाम चुमे चामना चाम लालेबो बचे मसे लेते अदुना यारगदि अखोय मैमना मसी चामना चामक नत्रग चामंग द 90% नत्रग 90 अबति अखोय चुमे हदो अखोय मैमना आर्ट्स एंड कल्चर बु नुंसिबो ड्रामा बु नुंसिबो एनी आर्ट फॉर्म जिबु नुंसिबो कांगबु सिंगजे अखोय मैमना पुलप हौबि होम चंगे अदुनतना अखोय मसेन अमगा अमा चैनबा अमगा हुनबदि नो nobody is perfect kanamda perfect oi makal minate we have all limitations me am holei ata madu me am do loina ma kau thoga minister oi no issue bureaucrat officer oi no issue no lalam so kon ngakpi de but this is the right track to senior na koi feel do we lalam ga di no issue chum to adu ka hi right track se chamin na bona se ado let's do something peculiar मैंने अंगल तंगुद्रे मखल पोर मत तोसे इतना हाई वक्त मतम योरबरा इतना खाले आई चीज़ल चिन्ह हंगे बको when you go to Thailand when you go to Japan to South Korea मैं कांगबोशन ना मणिपुर जगो या सुंगुदुक पामे बको Thailand कांगबोगे कोई Thailand ले शादी चिंगा कोई ले शादी जगह संगति same dress ये सेमिन नरके जगो शादी करम Thailand न करम ना कोई मीटिंग टूम जान खांग दे same तांडा same rhythm अदु मन तमनिंग ये न हाइबा कांदा अखोय यूनिवर्सिटी ले ये न व्हाट्सएप ते यावरे का ते दि मगी कनो ते लेन मग अखोय कनो ते थागल रे ये दे यूजिशन रिकॉग्निशन पिरे बट तंबा लाके हाइबा कांदा काई थमोदो न वइबो मगी द मत अखोय न तुमम जाबम लेफम लाइक तमम सांग अखोय पिबो ngam दे बको मोय बको न होटल थम चंगम बोते ngam दे इट इज टू एक्सपेंसिव असी मयाम तवगद बसे याम न वाले बको याम नवाले अदना हाई मैम सिंजे अवाट मैम से खची मेंजन बा ना बजे कोई मैम ड्यूटी होइसे कोई मैम नुसिना से यूनिफिकेशन पुनन बा ना बजे सिगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से दा कोई पुनन से ड्रामा के लम पुनन से कल्चर के लम जी दा कोई पुनन से पुलमत दा कोई अफो मखली राइट मैसेज मा कोई समाज दा पिरगा समाज अफो समाज वरन बहन बदा कोई मैम पुलप मतंग पांगसे दुगा पाबुंग निथोजन टोम्बेगी मिंग पांगथुई मकलगी थिएटर फेस्टिवल 2025 से सिन अहान बोरगा पतंग लाकदव मकलगी पाबुंग मिंग तवगदबा मसे अतोप मिंग तवगदबा मकलगी अखोई मेमोरियल फेस्टिवल संदा को मैम सरुग यामिनरगी हम सक्सेसफुल होय मकल पट ओएनजी एतना आई मतम हाइजनेंगी अदम मसी हारगा ईश्वर महम जय खोरम जय अद यारगदी निथोजन टोम्बे मेमोरियल थिएटर फेस्टिवल 2025 से हम सक्सेसफुल होइबा अब इंडिया की तोंगान ऑथोरिटीज न मसक खंगबा मकल पोट ओइबा मतुंग ताबरसु हेना तौनंग पोट हेना तौगी हेना खन मकल पोट ओरसनु अदुगा सेंतंग पिबंग अब कामुनसु हेना चाउ सरना सेंतंग पिबो ओरसनु वाजने छोड़ खरमगा आई लुसिंजरी म्याम थागे सदी थैंक यू Thagatsari, Ikai Kumnazariba, Sri Langpol Akpam, Jayanta Kumar Singh, former Minister, Art and Culture, Manipur, Nasigi, Chief Guest Ki Warol Thambirambugi Damak. Mathangasidi, Ikai Kumnazariba, Anti-Theater Asigi, Advisor Suoi Biriba, Adugangasigi, Thoramasigi, President Ki Fampam Langdaling Sin Biriba, Yamba, Nintauja, Lanchana, Nasigi, Function Asigi, Presidential Speech, Bibinaba Kosinjari. Asigi Ningthojum Tommy Memorial Theatre Festival Asigi Lusin Benumitki Thoram Yawbalak Bidiba Kudimak Aduga Hariba Thoram Masigi Mitunglen Obidiba former Minister Art and Culture Lapulapam Jayanta Aduga Manipurgi Theatre Gilamda Miyam the Sakang Naraba Aiba Amadi Lilabu Masak Takpi Diba Naina Bidiba Loinana EZCC Gi Nongpo Bharat Ki Oina Ladiba Nat Ki Council Asigi Masamag Tasengnamak Governance the Yobi the member of Moitana Yobi Diba Loinana Mang the Lingsin Bidiba Theatre Amadi
ngan handaki festival asibu nungsibidana lengbiragli ba khudingmakta tasyangnai kok nonjaraga hojiki asigi theater festival asiga mari lainana thambigi ba minister gi last line to the gay yamu queue logjage hojik habigi ba Manipur Cultural University gi matang si yamwana mayam sangdana conceptualize tawgibani Manipur da culture gi minister oi fawda paisa leite na khalli haibasini aina matang sida aho boyna theater da lakting da culture gi matang da hairaf mayam da hin sama pijaning badi information haiba tare yam aina thengnajabada Japan si subnatagi moigi art form ani khak haijab tare amana jujutsu hai amana kenjutsu hai jujutsu si Okinawa gini kenjutsu su Okinawa island de horokpani adubu jujutsu si na mapande export to bayana ba judo na ole kenjutsu su na kendo na ola kanda mamai khumjenraga yana ribasine hairiba judo amasung kendo na khangnariba jujutsu kenjutsu ko ba art form ani se masi malemda taknaba malemda sandoknaba thabak piriba migi masing se lakh humphuni yembiyoba 60 lakhs hairiba judo ga kenjutsu ga na piba adu why not sida Manipur University da leramba Saji Makino akoi sida ningjing birangwani akoi professor amba Saji Makino gi machanupi se aiga Santiniketan da film mama namse na Japanese ka unabasida akoi da wari saba da Japan da exposure oina Manipuri dance ki akoi classical dance habatare akoi gi classical dance ki Japan da lady simana liram bada matam duda mi ani khaktani amana mani amana atopa nupi amalai mana angon da hai lancha Manipuri dance ki limitation sulai ada tambi na basulai tambi ningai mi yam laite aikoi ne exposed to busungam de yam sing na Manipur gi culture gi ambassador oina mapanda Europe ta Asia gi mapamatai da natraga North and South America da Africa da tambi na ba Australia da sapi na mi kayam yam puthokpa ngam bage masida mi kya thabuk pi bangam ngani aikoi ne jagoi isai hairaga yamna hojik phawbda khangbangam de khudam oina Japan na hojik se moigi anime da moigi manga da kamain da tawge haiba matamda 2030 da lising ani ga kuntra da moina target toriba budget se manga da moina yeba anime sida mayam su yeng bi anga mayam su yengi Naruto dagi hawraga sida moina attempt toriba moina collection tawni na khalliba paisa se kya no haiba matamda India ki paisa do onthokpa taragadi crore lakh kuntra ga taruk ne masi angak pa budget ne la yek padagi Japan na tani na khalli target tori se target te ni tansu tan gini moidi ai khoi na kai dowi art and culture hairaga kanada ba manga ga da ba tobong khangaroi da ba sinfam do na khalle yam pamu jai theater haibase aina khanjab da hojik Taum Buddhana adagi minister oibiramba agoi honorable na thambiba matamda aikoi na tajariba wahai si kaino haiba matamda aikoi gi am precious oiba lan mayam ama leiramba du nate aina khanjabadadi motpagi Manipur State Kala Academy na moshal lakpagi aikoi gi government natraga akoi gi thobu oina leibiriba bureaucrats sing na culture si uba ngamaktabadagi adigi ngasa habibi da culture gi meaning se kaino aidi culture gi satra amo ina akoi da tambirak padi culture haibasidi cultivation haibani thaba haibani agriculture pisciculture sericulture mi thabani chakhat ba thabani culture to ba mi haini so culture chi yaudana mi leba amana chakholakan ni haibasidi ai sukta thajajate aduna khwaidigi hena aikoina theater haikanda mayam na ubiri basi yamna laiba script amba puthoga mi khara khomjal laga sanaba lila du theater ni haidana aikoina fawi masi karam matamdagi haugi haibada ngasai Taumbuddhana su haibigre Persian theater nataga British ki theater chi Manipur da pushalakpa matam maruaina madugi matam du gi faugi baduni makoida feel taugi baduni anana
Shakespeare wala changakpa India da Persian theatre lakpa mayam duna lakana script ama puthu akana script tuna base tawga aikoi de theatre tambi baduni madogi theatre se maduni na khanki bani aduga world gi maksak na da ba theatre gi akoi gi activists sing na hairi bana maruina research sector gumba environmental theatre tawriba mayam sina hairi basina atei na te karino haiba matam da theatre haiba se aina phaujabasu theater haibase lan bana thallaba manipur gumba anai bana thallaba corrupted oiraba polluted oiraba aikogi society ta achumba ama uge haiba taragadi asengba theater yengbirar law asengba lairik pabiu adunatana achumba uraroi awaba uraroi aikoi si kayam sathina ma amsung ai makoi amsung aikoi gi feeling sida aigi mangda nupi masa ma aigi mangda nupi ma hatpada ai isanda justify tawine kaino hatpam to e atopa kambu ni mas hatpam to e hatchano na khala ineba that means lady system sina aikoi se dehumanize tawre ne mi oiba haidana maitelun da hairibo ai se yam phajana khangbiu aikoi mi oiraktabane sa olakpane aduna mi oiliba pose ohense haiba taraba rehumanize tawse haiba taragadi theater mathau tai art mathau tai literature mathau tai aduna hairiba mayam sidagini hojik sector hoina research sector hoina hadami si theater da hai si kenobo first of all theater ji chumi nuai hangadabani entertainment pigadabani nuai hangadabani adugi hek mathang da kaino it should have the property of or it should have the value of magi mangonda anoba value ama ani subada lakado di karino haiba tamda healing haibaneb transform to holu lila si yeng ba changdring ngasi akoin udor billa singthi yeng tigi mamang da faw baduga lila si yeng matung da faw ga thokiwa makoi ani se mi amamam ohellu hanagi mi du oina thoan khinu haibaneb healing capacity mangonda wana la amasu nuaina la amasu aran ba wakan khallal asu chung thopang ambagi power du ne ahum subadana educate to socialize to halu mi sing do punba tambiu wak punna wakal khanmin na ba tambiu mangonda anoba wakal na tambiu tambiu haibani mari suba sine ba khwadige na lurise mari suba si kaino hakanda ritual haibane art yauri ba haibang khangda ba aina sankritan na ma yeng bada aina jagoi ra seng bada nahan makta imana bagi laigida ba thoibagi firoida setaba na pung thilakanda akoi ai maru somoga ibani yeng kanda ibani tai aina record to howe mana pung thilaga saitaba na thilakpa duda something haibangam da ba phungdu phung khangda nungai ba ma phawe ba adune ba ahalsina bhakti hairise submission haibane ba submission to art I kon isai ma targa kaino khangda nungai ri ba talam lakpa nungai se haibang khangbo di ahang ba digi lakpa nungai ba ma khakne ba that is what we call submission Gautam Buddha na aduna Buddhist philosophy the Zen philosophy the high say life hai bachi ichel ni karim ta thingunu awa ba su thingunu nungai ba su haraurunu chalan go let it flow adugi khudam duni aikoina punsi hai ba se mase aroi ba nai chumi adubu taibang pal hai ba se aroi ba nai de existence hingba hai ba se aroi ba nai de aduna aikoi maitei sina aikoi gi poti oijara kanda mayam gi concept tu chat khidana even se aikoi da ngasi pakhang bane haidiba tauroina haidiba sigi wahan thok phawbada kaino ama chakreba tauroina haiba se aina feel tawjabadadi atofa philosophical mayam ga compare to kandadi tau haiba se lambi haibani itau haiba se lambi manaba haiba orangbani na khali ana tauroina se loiba naiba lambi ni adubu loiba naide makok se mamai na chi haibadi every end is the beginning haibani ba aroiba khudimak se ahobani hauji quantum consciousness puthore quantum mechanics tagi mathang thad aduna mioi bana khali ba wakhal che aina si ba matung na mang de ma se quantum consciousness na tillaga le hoye ba haide adu oiba taragdi asugam nungsi ba mioi poksida mi oina hingbagi mohota aikoi myam sina corrupted ori iba polluted ori iba aikoi gi sensibility wakhal khanta ba ngambagi chang thinda da ise art tagi akoi si tapna lapthoki bagi ne aikoi materialistic yam oire ba hojik takpi khibaduni materialistic yam oire aikoi consumerist yam oire Amazon dagi Flipkart dagi pot yam leiradi aise yam na gyan taba mi sare aikoi gi theater hairakan mapalam gi theater manana theater toroga di aise awang bo wakal gi theater khanba ngamma ba mi dona phawe but sekner na hairam mi banga sagi point mai yu thiba taraga di aikoi gi theater kadai da leibage ne yeng taraga di first of all entertainment
second mana hai se healing, third education, and fourth ritual hai se aikoi gi lai harau ba da yaw da bara, aikoi gi sankritan da yaw da bara, aikoi gi jagoi ras da yaw da bara, aikoi gi maibi dance da yaw da bara, loina mak yawram mi ba pochina thijin bagi mohota achauva mapangi epistemology hai wakal khanbagi mawong si tammakanda aikoi gi hana lairammi ba wakal khanbagi knowledge system sibu muthat na ba erase togi bagi chatna bisine ba akhoni epistemi-side kaweba English ta aikoi gi wakal kukhan ja hatok pane ba aduna mapanda aikoi na theater tawduna aikoi gi punshirol aduga aikoi gi khunai lon se utke haiba taragadi aikoi gi oijadi ba root che khangdana se Japan da Tadashi Suzuki na traga Satoshi Miyagi na German macha sing da su anumoi tawri aduna yam sengna aikoi gi mayam ne hena khangbirangwani Hans Thiels Lehmann, Thomas Ostermeyer moina tawriba theater si German khangaga tawrine break ki matung da lakpani 21st century gi theater worker ngaktani 20th century gi natte ana hojik theater haibse thibagi khongchet se loide puthokpagi khongchet loide aigi lila sina kanagumba maga manaba taragadi aibu tambiram by Spaniard Ernesto Gushela na hairameba nangi film nangi lila se aigi yum yang hanbadani man hai kanagumba ga manaragadi nangi lila se hundokro hairameba nangi cinema do hundokro hairameba anoba thibane yam nungai bane aduna film su tawi ai theater su tawi khanere di cinema dana kari tawi cinema dana mi se democratic oide ba director duna close up amaka sidang yengo na look at this side na sim phaktang yengo atopa yengba yade ko hai theater da di chawrba stage da mi kuntra thokpa mi kuntra do audience na yengning ba khala yengba yae mai da muk yengba set ta muk yengba sida democratic kanu se value se theater dana yam hele amana presence dana hauji hari iba aina hauji panjariva aikogi Lehmann hoina hari isi kaino haibada haujiki aina ngasi sariba theater se hayeng sanamadan mana handaba sisu achoba machat amani madan people the events hoina uhalu lila hoina hekta semaga kadai da lan gini tawbadu natte lalasu yaina lalasu moi nungai haluna hari aduna di maduri karai da leramgi bu nat sankritanda isai sakpa matamda babo nungai te di samjal leba adum samjan gi mana dia moi toramba lai harau bada mai bi mana nungai khala adi hen ngau khala eba nungai eba dusu so aikoi gi route leiramba pot hauji modern aikoi gi post dramatic theater na hari iba ai bada yumpham oidaktra ba ai basidagi laptho akanda retreat of the narrative ta ai ba text se khundu omo text tu dagi mayang du dang lorga nangi theater am puthu ona harakpa matam sidadi ngasai gi kamai lakya haiba matam da hairiba aikoi da hana leijarama ba aikoi gi value sing ase aikoi na nahona na khanba change madu khangdragadi aikoi gi tradition aikoi gi liglam se tat khragadi maitei lon gi waida maina wai tangna samna haise maina wai haibdi amagi mamaida amaina wai ba haibdi sammaga tangna samna haibdi wabu matangna sammadona amagi mirolam dagi mirolama sammakanda aikoi gi liglam se tattana pugo haibane aduna 1913 da pokhiba aikogi ahalna mayamna ningthojam tombi na khangnariba sina 1913 da pokhiba makoina masagi sahi 15 surakpada chaurana 1928 oramani 1928 sida 1913 da pokhiba makoina theater tawningi basine akoina ngaise kari urubadagi modern theater si kamai tono pama ino kadai dagi influence no adaidi matam da sorokhaifamgi ahal thengdadana mayamna lalito haise thengdadana 1945 tama MDU da yaure haire 1945 ta yaure bamatung da 1945 che hizam irabot masamaki involvement lairibani adumaina lairaba matung da aikoina tamna laaga yang ngaibadi 1954 da saphabisi all India gi oina best play phangaga 1955 ta ahalna Sorokhaibamgi ahalna thukraba matungda masamana literal akanda theater amakak lakpasida khwaidagi ngaibadi karmaina tawduna tamona ngasai panbiba folk drama ana kawramiba aikogi ariba longa penaga khulangi saiga masigi kholai myamdagi larkanda Manipur gi theater gi element ama side laire na kamai tawduna khanba hogibano habasidi taseng na ngai aingonda ngakpa yamna phawe maramdi masi hauju phawda khandaba dawna taweba
aduna laiba liklam mayam si talandana ahan sing sigi matam da tawrambadune adugi matungda lakhiba tamoratan thiamgi oja kanhalan gi oja loken gi sanakaiba tombi gi adagi aigi hek ibai ware panaba hoina tawjarmi ba makhoi gi batch tu gi matam ma loigraba matung sida haujik lemhoriba tamoi bani nga sadu sane lehoriba gef ama khak laidiba se kanana mengani haiba matamda masi aikoina mendana kanamtana meloi aikoina tamoratan masak khangba changi ngasi su seminar tawri function sina yaw bangam chatre oja kanalan khangba changi aikogi ahangi matamda tawrmiba se sorokhapam nabakantagi hauраga pawung netrajitagi hauраga chandung gopaldagi hauраga makoigi lakhiba ahan mayam sigi rupmol da Aryan theater da tawkhiba mayang lambongi biramangol mayam sigi honejarmi ba mayam se akoina ngaujarmi mayam se masak khangba changi matamdagi chum thara akanda khwaidagi singba sengba English da elixir haiba tare konseng du akoina chumtha se haiba taragadi akoi haujik leiba mayam se samjan narakanda ngasagi maina wai tangna samnana akoi mayam tattana continuity leiba pot ama khak oina tawroinai ama oina chatpa changi aina tawroinai panjari basigi maramdi thangda oja khelchandra hoina haiba matamda thangda kari haige haiba matamda wakhalna thang tawba yaroi hak haibadi haksang masamaksina thang ondrigedi yaroi haksang di kanano haksang di tawroinai ne na haibam yauriba endless ne ba haksang si aina ngangi ba mayam se hana iraga lakhiba text na teba masi tawroinai du ogibe ngangi ineba aigi manungda leramba ngangi ineba and aigi inner feeling da aigi self ta akoi ingraji haida body and soul mind and soul yam haide khara chana daba man ba siawi akoi gi concept ka aduna tasena ma akoi isa sina tawroinai oiba haibadi akoi gi wahida thawai manga haiba se thang da tambi mase every art form da yai first kaino haibam batam da strength ni energy ni hai ojana ko pangal haire thauna haire ani subada agility English ta akoina king ba hai ibung wakal king dradi haksang wakal king da ba mina mi oiro hai ahum subadana akoina endurance hai English ta akoina di ui akogi ui ba hai angang se phuro no chai ui ram ne hai se ui ba thek pa da yadra ba tek tra ba ui ba hai ba mari subadana oja sing na tambi ba da chu ba hai conditioning seasoning isa se chu gra ba angang se yaroi jagoi de churam ni lai churam ni ibung ngang nu yaroi hai se churi ne ba akon ba da oja sing na khufai hai ba the balance harmony world se balance na puri ne ba aduni ipudo pakhang bana yi se balance ne ba aduna hariba mga strength ne agility ne endurance ne conditioning ne adu akon ba da balance hai ba khufai hai ba harmony hai se singa manga se pu kanda taibang pal se sembani miyoi ba se semani si masak khang ba du tawroinai masak khang ba kaure ngi haksang da tawroinai odri ba yade na thang da yauri ba ana pan gi thang di lai bani nungi thang di am da lu bane na aduna masigi art form che thang hai ba se hing ba tam ba duni na harami thang hai ba se martial arts na te thang hai ba se si da ba tam bani harami adu oitar ga di madu gi philosophy do mo akoi na theater da art ta hapsal lak pa ta tar ga di ai khoi pangal phabatai ai khoi maroi na manipur da leiri ba khoi se exile oi ba tai amana kari tori japan kari tori german ga manana aina theater tor german machana ai gi theater yengning oi ai gi theater se yenghange manipur theater yenghange haibata di it should be unique manipur khaktana shamja ba ai khoi myang gi du ngaktana semga dong ni gi wanate something ai khoi gi values me andu pukhulak ba khudam oina mayam yengbiu Chinese ki khwaidagi manaba Thomas Ostermeyer ga manaba Meng Jingwi gi magi theater si yeng matamda mana bho yam karem na hai magi oin yeng ai lak tra su yare adubu yam seng na akoi ni yeng matamda di Chinese ki elements namdan hapsal eba Korea gi hoji mogi sapoyon je the best of anum hapsal eba so now loshal lak bada aina hajning badi ahan singna akoi gi ahan na nataga soro khaibam gi ahan na folk theater right na folk drama hadna moina puthok charami ba sing sida kholai dagi aduga magi tone dagi magi lairiba movement dagi adigi dramateurs moina puthok me phijet lai teng dagi na akoi de ta fahol li ba se masumaina matam du mogi reality ni mogi achum bane ba haujina mu akoi gi oiba akoi gi laijarim ba manipur da laiba theater gi elements and traditions mayam che phajana analyze amuk tawrakanda madudagi akoina karamba makhalgi theater ma putho agadi
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ 19,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯗꯤꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯂꯪ ꯏꯁꯩꯅ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯥꯎꯁꯨꯝ ꯏꯁꯩꯅ ꯌꯥꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯟꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯖꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯍꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯕꯅ ꯋꯥꯟꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕꯝ ꯁꯥꯃꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯪꯗꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯒꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯟꯍꯥꯂꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯟꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯥꯏꯜꯗꯔꯅꯦꯁꯅꯤ ꯉꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯒꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤ ꯔꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯈꯟꯗꯦꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯅꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯨꯞꯊꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯆꯠꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ कछु कायदे स्क्रिप्ट यावगा सानबसु कायदे स्क्रिप्ट यावबदे स्क्रिप्ट की लाइन खुदिमक्ता थिजल्लगा चटपा मी लैतब नते याम फजना लै वर्ल्ड कछु कायदे अइना पामजबमा तौगिबदा कछु कायदे अदु अखोयगी मसमी मसामक्तुगी थिएटर नि कछु कायदे तौबदबु मियोयबदा थिएटर न पीगदबि इथिलसे एंटरटेनमेंट खक नते इट इज ए यामना मरुओयबा मियोयबा हाबसिगा थानबा यादबनी हाय मरमदि कैगिनो हायबा मतमदा अखोयना युमदा ngangiba khon aina imanabada ngangiba khon aina hauji hauji ngangiba khon sisu theater gi part amani haeba mase asengba aidu natte haeba aduna yam sengna theater haibase miyoi ba haibsiga thanaba yadaba potnina masi aikoina tasenama yam lupthana khallakanda malemda ngasi lairiba thakta japan gumbana cultural ambassador मैम थादो कांदा हिंगनबगी लंबी सेमदना थिएटर की नत्रग आर्ट की जापान की cultural ambassador थारीब चाइना ना थारीब सुमाइना आइकोइसु मणिपुर की आइकोगी लाइब्रेरीबा people ना अमदी मियाबु चिंगदना सतपीबु लुचिंगबा सिंगसिना understand तौरगदी still आइकोइना ख्वाइदगी नकपा ख्वाइदगी हेन लाइना हिंगबा अमदी आइकोइबु सक्ताकपदा अखोदा महौसाना पीबीरमलबा इनहेरिट तौबीरमबा खुदोल अमदी आर्टिस्टिक टैलेंट सिनी क्रिएटिव टैलेंट सिनी मसे अखोय सुक्ता थागुमसी अखोयगी आंगांगना पोकपदा जगोय साबा हारिसे याम चमदबनी जेनेटिक मेमोरी दगिना याम यावरिबनी अदुना आर्ट हाइबसे कल्चर हाइबसे सगोल कांगजेगी हरफम ओइरिबा लाइहाउबगी हरफम ओइरिबा जगोय राज के हरफम ओइरिबा मणिपुरना कैदोंगैदसु थादोकफम थोकते सिना अखोयगी पावर ओइरकनी अखोयबु ngasi चाखतबदन उहल्लिबसु चाखत हनबा नत्रगा अखोयगी तुंगलमसेट अमा मणिपुर कौबमा मसक ताकपदसु मसी नतन उपाय लैरोय हिंगबदसु मसी नतन उपाय लैरोय अदुना हारिबा ngasiगी निंथौजम टोंबी मेमोरियल थिएटर फेस्टिवल असिना सिंबा स्पिरिट असे अमुक हना हापीदना यामसु यामदबसु तिनबीरीबा खरसिना अमुक हैना प्रोपेगेट तौरकांदा कंसेप्ट ऑफ थिएटर से थिएटर की वखलोन से ngasai takpigiba tamona haibiba 1972 da badal sarkar ama lakpada manipur change taugiba tumaina hojik mapandagi laktragasu aikoi manungdagi mu fugalaga change taunaba khonna minasi madugi ahanba natraga leptana lakpa khongthang dugi lead tawbase ningthojam tombi memorial theater festival na oiba oisunu ana lengbiragli khudimak aduga hariba ngasigi losilakpagi festival asida yawbi kheba team khudimak artist khudimak aidi thoidokna aigi oinadi award or mings thoidokna masi aingonda khanjade phongdok potune hena pamjai aina izaba isayama aina khanjaba abunure hena thawai tajabani adumaina khanbira kanda artist mayamgi apambagi unafamni artist mayamgi khanjaba mangi mangphauna famni na khanbira kanda festival sida ai adu tawi tawdi haiba thingda thidana matungda sumayam hena participate tominar kanda manipur gi theater da natana manipur gi tunglumchat ama thibada
हाइरिबा फेस्टिवल सना अचौबा थौदांग लोबिननबा अमदि लोमिननबगी इसा इसागी ओबा अदुगुम्बा अपाम्बा अनिंगबा खुदिमक फोंदोकनबगी लंबी अमा लिगलम अमा ओइरसनुना हाइजरगा तेंजिनजरी पुनमकपु खोरमजरी थैंक यू थागतसरी इकाई खुमनजरीबा निंथौजा लांचा ngасigi थौरमसिगी प्रेसिडेंट की वारोल थंबिरमगिदमक मतंग असदी ngасigi फंक्शन असगी थागत वारोल थंबिननबगिदमक अखोना मिंग लौजरगा मेमोरियल थिएटर फेस्टिवल हाइदना पांथोकसरीबा इकाई खुमनजरीबा लायोय खराबा अलिबुंगो निंथौजम तोंबिगी मसुनुपा अतोनबा निंथौजा सिंखै लाकपरा ngасigi थौरमसिगी थागत वारोल थंबिननबा कौसिनजरी हौखिबा दिसंबर की तांग निपान इंग लिसिंग अनिगा कुनमंगा नुमित असितगी चथाजरकलिबा निंगथौजम तोंबी मेमोरियल थिएटर फेस्टिवल एंटी थिएटर न सिंजा लांगजदुना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट स्कीम CFPGS की मखादा चथाजरकलिबा सिगुम्बा फेस्टिवल असिगे ngasi लोइसन थौरम मसिदा मयागी तंगबाल द लेंशन बिरिबा थोइदो खेंदोनी काय खुमनजरिबा श्री एल जयंत कुमार सिंह Former Arts and Culture Minister, Manipur, Amasung Budaching Tham, Member, Board of Governors, Eastern Zonal Culture Center, Kolkata, Loinana, Anti Theatre Gi, Advisor in the Thau Pubiriba, Ning Thauja Lancha, Ahumbu, Loishin Bigi Thauram Masida, Isagi Chilu Matambu Kai Tok Pidana, Mapum Fahan Bibagi the Makta, Tagat Pafungdok Cherry. Amasung Thauram Masibu, my Pakan Bibi the Maktasu, Hanna na Anti Theatre na Tawimel Kangbo Cherry. Festival Sibu, Howbadagi, Ngasi Fawa, Ying Balak Piriba, Manipur Theatre Bu, Nukshibiba, Yokat Pada Achawa Taudanga Wiriba, Mayampum the Makpusu, Tawam no Cherry. The best 10 place selected for all the festival, dedicated to honoring my grandfather, Ning Taujam Tombi. His legacy were simply out of this world. And these plays were selected by our esteemed jury members who are distinguished theatre personalities and alumni of the National School of Drama, New Delhi. Their careful evaluation and thoughtful judgment played an important role in the success of this festival. I sincerely thank our esteemed jury members, Avtar Sahani, Sangeet Natak Academy Awardee 2017, a well-known theatre personality based in Delhi, a graduate from National School of Drama, an apprentice under the guidance of revered Ratan Thiam in Manipur. Anup Hazarika, eminent theatre director and actor from Assam, an alumnus of the National School of Drama and founder cum director of BA Assam. Currently a lecturer of acting at the Regional Government Film and Television Institute, Kahilipara, Guwahati. Last but not least, Sandeep Bhattacharya, director, actor and designer, graduate from the National School of Drama, trained from the Wimbledon School of Art, London. An eminent theatre personality from West Bengal for their time and commitment to this festival. Festival asibu mapung khuding makti yahon bigadawriba e pau gi thodang lobiriba electronics amadi print media ge chilinau singbusu anti theatre gi maikai dagi tawimal khangbo cheri amasung ngamkhai leidina tagat pafungdok cheri loishin lakpada festival asida yawbe khiba theatre group pum na makpusu tagat pafungdok cheri loinana festival asibu mai pak na bohonna bada achaw thodang yabi khiba light sound amasung Tongan tongan behiramda festival asibu mai pak nabo honnabada mateng pangbikiba physical amadi morally support to wikiba pumna makpusu anti theatre gi maikai dagi thagat phongdok cheri pumna makpuk thagat pa wai thamjaba matang swai da tension jeri punna pu amuka na kurum jeri Thagasari Ningthauja Singkhai Lakpa ngasigi Thoramasi Tagat Warol Tambiramagidamak Nasigi Oinadi, formal function asi Matangasida, Loisinjare, Hozik Naki Manunda,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯦꯟꯖꯣꯡꯂꯥꯡ a Center for Theatre Research and Production Irilbungna Sanajaba Aruga Ikai Kumnazaribi Dr. Sanabam Thanil Leimana direction piba play Risho Amasung Nongmai Haiba play si Ngaki Matunda Ubiragani Naktang Mayam STSC Seming agi minute Amani se Mayam Anakanda Koi Sa Sinjari Naktang refreshment Low Minaraga Koi Nasigi Ahanba Utkadoriba play Risho Amasung Nongmai Yang Minarasi. Thank you.